Zaman aku mlebu Epson malah orang mawi psikotes yuk langsung interview terus MCU. Si cerita tentang pengalaman kerja di sit ya. Pokoknya yang sedikit kuis jadi IRT, jadi ajana sing salah paham maning darane yang ku esi kerja nang PT. Nah pas di sit mlebu Epson emang ya nganggo ADM 2 juta tapi tetep nyong psikotes interview tapi anu kurang formalitas po. Tapi meskipun anu nganggo ADM tetep ya masalah MCU kewajib banget ya mlebu PT. Soalnya kan gue ngecek kesehatan awake dewek. Tapi gemen pas mlebu meng PT Indah Jaya ora MCU apa ya jal sing kemutan komen. Meskipun nganggo ADM sekalipun tapi nek MCU ne hasilnya ora fit ya tetep bae ora bakalan ketampan nang PT. Tapi nek mlebu PT ne anu gawan kang wong jero ya mbuh sia bisa nembak apa ora. Rika 2015 running model apa mbak? Nyong nang Epson running model FN45 terus pernah running juga model terbaru Neymar lah nek agi diselang nang len liang rewangi model Nayat. Nah caraku bagian printing nang model Nayat ke paling angel soalnya menu sing dicek ku luwih akeh. Apa maning nek running printer model anyar kudu luwih teliti banget ya karena mbok nanti kelolosan tekan QC. Yakin siapa sing nang kene ngerasa deg-degan banget nek anak bocah QC icik-icik teka menglen pas lene agi running. Mesti kena ana sesuatu sih kadangan anu printer engine nganti kelolosan tekan QC. Jan pokoknya sebel banget nang bocah QC nek teka menglen ke hahaha. Bercanda teles men ora sepaneng soalnya marah sih ya mbok engine anu fatal banget. Lah intine nek kerja melu wong ya anu kudu siap ditumei. Kadangan anu kur inisiatif pun atasan ya salah paham ujung-ujungnya bawahan sing kena omelan. Iya nek kerja nang PT nglakokna suatu kesalahan golen domai nang ngarepe karyawan akeh. Apa maning nek kesalahannya nganti fatal banget wis jelas di meeting nganti kutul Epson loro karo Epson 5. Paling utama kudu siap na mental karo kuping sing kandel men ora baperan. Soalnya nek mentalnya menye-menye mesti bakalan ora kuat kerja dan akhirnya resign. Nyong metu kerja sepisan tok disit pas nembe awal kerja nang PT lulusan urung tapi wis kerja nang PT Indah Jaya Tangerang pabrik garmen. Sing pada tahu kerja nang PT Indah Jaya jajal komen kenapa Rika metu.